Dobar vam dan, lijep pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal Loli Secret 74. Evo danas ću otvoriti karte da vidimo energiju za danas i za možda, u blizini današnjeg dana. Ja vam se zahvaljujem svima na pretplatama i preporučim koji se niste da se pretplatite, da stisnete zvonce kako bi vam došla obavijest o novosnimljenim videima. Hvala vam lijepa na pažnji. Evo danas ću otvoriti dvije grupe. Da, moram malo glasnije pričati jer sam opomenuta da se ne čuje baš dobro, pa ću evo probati sada malo glasnije pričati. Kako kada, nekad pričam dosta glasno, a nekad jednostavno ne. Znači prvu grupu sam stavila ovaj novčaničić, ovaj retro novčanik za sitniš. Jako je praktičan jer stane puno kovanica unutra. I ove karamele od likiricije ili mislim da se zove sladić na našem jeziku, sladić. Dobre su za grlo, dobre su ko ih voli, imaju specijalan okus. Pa da vidimo, znači otvorit ćemo veliku arkanu, otvorit ćemo jednu tarot kartu i zatim ćemo otvoriti isto sibile i anđelske karte, poruke, da vidimo što će nam poručiti, kakve će nam smjernice dati karte za danas, za današnji dan, za sve one koji su izabrali grupu broj 1. Da vidimo šta će nam karte reći. Pa ću odmah isto, možda obo dvije grupe ću staviti. Dobro. Ajde da vidimo poruku velike arkane za sve one koji su izabrali grupu broj 2. Malo nisam mislila tako, ali evo tako na kraju se potrefilo, tako da ću onda odmah napraviti i za grupu broj 2. Pa da vidimo isto tarot za sve koji su izabrali grupu broj 1. Da izvučemo jednu tarot kartu i da vidimo da se, kako bi rekla, poduprije sa ovom prvom kartom. Znači za sve one koji su izabrali grupu broj 1, pitamo savjet za današnji dan. Isto tako pitamo karte za sve one koji su izabrali grupu broj 2. Nadam se da ste mi dobro svi, to vam svakako i želim. Evo, da vidimo za grupu broj 2. Pa ćemo izvaditi sibile, 3 kartice. Za sve one koji su izabrali grupu broj 1. Malo mi se rasulo sve. I da vidimo za sve one koji su izabrali grupu broj 2 kakve će poruke dati sibila kartice. I još ću izvući po jednu anđelsku karticu da vidimo jednostavno što nam anđeli poručuju. Znači za grupu broj 1. I da vidimo za grupu broj 2. Evo tako. Pa ćemo krenuti. Znači za sve vas koji ste izabrali grupu broj 1 i ovaj novčanik prelazimo na otvaranje. Već sam otvorila prvu kartu da vidimo. Ovdje imamo 5 kupova. Zatim
I ovu anđelsku ćemo otvoriti kasnije. Ovako, ovdje se može se raditi o nekom gubitku u vašoj blizini ili ste vi sami u nekom gubitku. To baš i nije možda neki stvaran gubitak, pošto vidimo ovdje da su od 5 pehara 3 prevrnuta, 2 su još uvijek cijela. Međutim, vi to ne vidite zato jer ste se već okrenuli i već ste mislili da je sve gotovo. Znači, tu ima nade u svakom slučaju i nije možda sve tako crno kako to sad vama izgleda. Ili, kao što sam rekla, vama ili nekog u vašoj okolini. Imamo cara. Car je jedna veoma snažna osoba, jedna osoba koja može dati savjet, koja je vođa, koja baš ne podržava neke, kako bi rekla, situacije gdje mora biti i ovako i onako. Znači, to je primljeno kao zdravo za gotovo. Tu se neko može isto tako praviti žrtva, malo plakati nad prolivenim mlijekom, malo se, kako bi rekla, samo žaliti ili traži da vas neko žali. Međutim, u ovoj situaciji, bez obzira što taj autoritet ukazuje na krut stav i već je suočen sa gubitkom, ta narav koja je jednostavno, kako bi rekla, odlučna. Znači, ne želi više niti gledati dalje. Preporuka bi bila da svejedno pogledajte malo okolo, jer nije sve tako crno kako izgleda. Znači, može biti da se radi o sentimentima, znači da mislite da je sve izgubljeno, možda da ste ostavljeni, da ste doživjeli neko razočaranje, ali kao što sam rekla, za vašu dobrobit svejedno bi moglo biti da se ipak malo okrenete i da vidite da još ima šanse, da još ima mogućnosti, da jednostavno izađete iz tog stanja vaše tuge, vašeg razočaranja, da probate reagirati, da pogledajte širom otvorenih očiju. Moguće da vam je i nešto bilo onako prikazano kao da je gotovo, međutim vi ste to tako prihvatili. Može biti da je neko jednostavno želio da vi to tako vidite. Pa ipak malo razmislite, probajte se okrenuti, sagledati, ostaviti tugu po strani, ostaviti žaljenje po strani i pogledati situaciju u oči, jer vidi se da šanse još ima, da nije sve izgubljeno. Znači, vidimo trijumf, tu da imamo pobjedu. Znači, ako se okrenete još danas, znači što prije, da sagledate tu situaciju, moguće da će vam u tome pomoći isto neka muška osoba i na kraju će doći do preokreta situacije, do pobjede. Izaći ćete i uvidjet ćete da možete još iskoristiti iz te situacije nešto. Može biti da se radi o sentimentalnoj prirodi, da se radi možda da vam je servirano nešto onako na grubi način, nešto gdje ste se vi osjetili žrtva, gdje ste mislili da je sve već izgubljeno, međutim nije. Ima šanse za popravak, ima šanse da to možda uopće nije tako sve crno kako se vama u taj trenutak vidjelo. Ovdje vidimo sunce, plodnost, znači moguće, kao što sam rekla, da će vam pomoći neka muška osoba ili da se tu radi o nekoj muškoj osobi. Znači, sagledajte, nije uvijek sve crno kako izgleda. Kako se kaže, poslije kiše dolazi sunce, poslije noći dolazi dan, tako da se stvari okreću, pa evo pogledajte i razgradite tu situaciju. Bilo da se radi o sentimentalnoj
vezi ili se možda radi na poslu neka situacija gdje ste jednostavno izgubili nadu. Moguće da će neki autoritet vam servirati to nekako na grubi način, a vi se nemojte odmah pokunjiti i nemojte se odmah predati, nego jednostavno smognite hrabrost i tražite rješenje. Jer evo i anđeli nam ovdje poručuju i kažu da je bespotrebna briga. Znači da se brinete bespotrebno, da to vidite sada kao i ono recimo u mraku, kad ste u mraku i u šumi vidite neko drvo kao čudovište, vidite sve strahote i kad dođete na isto mjesto u danu skroz je drugačija priča. Tako isto ovdje, možda vam se nešto učinilo teže nego što je, tako da bolje razmislite, da prespavate možda pa krenete i smognete snage da krenete naprijed drugim putem, jer predstoji vam u svakom slučaju pobjeda. Vidite, znači ovaj čovjek se je popeo tu na kamen i pokazuje da je pobjedio, da je jednostavno ulovio svoju priliku, ulovio svoju situaciju. Evo, grupo broj 1, ja vam se zahvaljujem, sve vas lijepo pozdravljam i vidimo se u jednom drugom videu. A mi ćemo preći na ove karamele, sladić, likviricija i na sve one koji su izabrali grupu broj 2. Pa da vidimo što će nam poručiti karte za grupu broj 2. Idemo pogledati prvo, a ne, karte za grupu broj 2, već sam ja to složila, da, to su tu sam stavila, pardon, evo, imamo sudnji dan, imamo 3 štapa, imamo i anđele ćemo poslije. Znači što se tiče grupe broj 2, da danas bi moglo za sve vas koji ste izabrali grupu broj 2 doći neka vijest što čekate već neko vrijeme, što čekate i u što ste uložili trud, možda i snagu i odlučnosti može im biti to vezano za putovanje ili za nekom određenom promjenom koju dugo čekate. Sudnji dan govori da ste možda bili na testu, na testiranju, da ste možda bili imali te poteškoće koje ste trebali jednostavno prevladati. Jednostavno ste bili stavljeni na neku kušnju. Taj težak trenutak jednostavno ste trebali prevazići. Tako da će doći promjena na bolje. Isto kao što sam rekla i za prvu grupu, poslije kiše dolazi sunce. Tako isto je u ovoj situaciji. Ali vi ste se tu dosta ste čekali, dosta ste se trudili i dosta ste se nadali, vjerovali ste i vjerujete još uvijek, što je jako dobro, jer evo, kad vjerujete u nešto, onda se to može i ostvariti u vašu korist. Znači, nakon puno čekanja ćete dobiti vijesti ili da se radi o poslu koji je bio stagniran, o poslu koji vam je neko možda nešto obećao za što se posla tiče i onda je jednostavno nestao, nije se više pojavljivao, tako da bi ta vijest se mogla sada ponovno aktualizirati i mogla bi vam donijeti lijepi preokret na pozitivno. Znači donijeti vam jednostavno plodove nakon dugog čekanja. Vidimo da ove grančice su počele klijati, da su počele raditi lišće i to znači da
to što će vam doći, taj preokret što će vam doći, biti će pozitivan i urodit će plodom. Imali ste tu, da, problema, bilo da se radi o poslu, kao što sam rekla, da vam je možda bilo nešto obećano pa nije se ispunilo, ili se može raditi isto tako i o nekoj situaciji sentimentalnoj koja je bila zamrznuta, koja je bila u stagnaciji, međutim to će se preokrenuti, tu će doći do dobre vijesti iz daljine. Znači, moguće da ako se radi o ljubavi, da se neko namjerava vratiti, da će se vratiti, da ćete čuti jednu vijest. Sad, da li je to od neke osobe koja je jednostavno nestala, koja je jednostavno izašla iz vašeg života, međutim vi ste se još uvijek nadali, gajili ste nadu i na kraju će se to u svakom slučaju isplatiti. Znači, ova karta isto što se tiče sentimentalnih osjećaja isto donosi jednu dobru vezu, dobru priliku. Da vidimo što će nam poručiti anđeli. Ima nešto bolje. Ima nešto bolje za vas. Znači, svo to čekanje i sav taj trud i svo to vjerovanje u bolje će se isplatiti, jer za vas stvarno ima nešto bolje. Znači, nekad se isplati čekati malo, pričekati, ne biti prenagao, jer iako je bilo sve nekako zamrznuto i ne, čak možda niste ni vi vjerovali da se to može više ostvariti, ali svejedno ste imali nadu. Evo ovdje imamo jednostavno preokret situacije, novo rađenje. Evo, grupa broj 2, ja vam se zahvaljujem, ja sam danas sva neka, ne znam ni sama, sve mi se nešto brka. Zahvaljujem se na pažnji i želim vam divan, prekrasan dan i vidimo se u jednom novom videu. Hvala vam lijepa, pa pa.